Mayam Kurumzari dom ning biribas Impact News ni ay Joyshree Usham na Impact News ki Manung Hutna tarab nokchari ngarang numidang warmasi okoi India gi National Capital New Delhi da Red Fort Metro Station manakta car amada bomb blast tawdagi miyoy kaya marom sikre aduga aswapan jumayam nangkre aduga masira tarang asi nungtin nga haki mamangda Islamabad tazu bomb pokhaibada miyoy tara nithoi sigre masina okoi gi country amasung thangnariba lebaki bomb blast ki status to ahambada miyamda thamjabani aduga akoi Manipur da popular government ama thamnabai damakta haina miyamna sum khoirang ngai bisi kuire aduga BJP gi national leaders Manipur da laktuna hozik popular government ama restore tongnabagi thabak tharom pakhalagani haibasi jo khoina taba kuire aduga ngarang makta da hana gi chief minister nongthongbam biren na relief khumulampak relief camp da pangthokpa swasti puja amagi sidelines da pangmi singna phongdokpasi Hoziki BJP ki National Secretary BL Santosh Lakadori basi masi yamna arai ba khongchat nate masi line lopum tokte mai khongchat numit nini humne gi lakadori ba khongchat asi yamna significant ba khongchat ni aduga masina aphaba positive development ama purakani haiba gi thajabadu ngarang pawmising da fogdok ki balaikre aduna akhoi hozik Manipur da popular government amala ni haiba je akhoi gi November gi thajam crucial month oina mayam na dum panari adubu hozik suddenly akhoi national security oi bas maina sudden incident nama lakpasina central leadership na karigumba akhoi Manipur gi political scenario da ahongmo purakada baje hariba incident for example the bomb blast incident asina delay ga tawhigadra natha khartang delay toroga nathiraga thamgigadra haibagi dugumba question wang hangdabasu nate duna ngasi akhoi puzariba topic asi Delhi blast impact on Manipur di impact laigadra lairoidra akhoi gi government formation ji form tawgani haibasi gi thajaba pirakpaji masi adum chapchana central leader na pakat ka dawribra natraga whole attention ji Delhi rom doin sakhigadawribra Manipur nathaibigadawribra haibagi achawu wahang amalakli aduna ngasi akhoi gi discussion da saru yabiriba akhoi gi panelist na ahan bada ke ahake right makta election biri oza Dr. Dhanabir Laishram social scientist oza botaram nokchari aduga akhoi gi ani suba panelist na oza senior journalist oza Ahongsangbam Mobi oza busu taram nokchari ngasi gi discussion hogdokcha bazi hamada oza Mobi lakchage oza hoji akhoi gi political scenarios yang pamata madagi lebaki irang concern me amji yang pamatam da sigumba incident zina akhoi center gi decision asina akhoi gi Manipur gi political scenario political situation je masi election bada kitang delay tawgadra attention je divert tawgani khanbibra tawphum thokpra tawphum thoktabra ozai mot ka thambi ta sengbadi tawphum di thokte adu tawnabadi honar kadaba male se kudamoina koi ge chahi se ge February gi nipa daina traum de boxi kanogi BJP gi spokesperson koi ge sambi patra se imphal le raga leadership khanamni aduni adani tawna phajana tawrame chief minister warma biren resign ton madaina PR thambo boxi ma imphal ne matam du da ma tim una dan wari sa dana adom tawraga last solution poroktana ma adum hangrine adi kai gumba government ji simning bagi intention se central leadership te lerma ba handak BJP gi MLA sing yauna MLA kunma Delhi da kem tawdra just 15-20 minutes kaktang amichana unabiraga no imphal da hello government thunu semgani Bihar election ngayu khaktang haibada ka fiang wa thabang nati adusu dum tawde adi prime minister na Manipur da lakpada maitei MLA oigera kuki MLA oigera MLA sindu mini manga tarak tang matam biro wari sabai kanu sun tanja sun pide sina taiti Manipur ki issue je khojibauda still moi maru oina lawde hebtune ana hayeng la kani hana mayamna panariba koi national general secretary organization jiga Manipur yawn north spokesperson jiga haitare go ani sigi la kadre sin mi humni marini lebia ka koi ledong ai khangdra semjen tasenba haigadra khomjin tasenba haigadra government ama semna da bada hena maru oina aidi thabak tor ko do mande wari sagani adusu pulap phaminarga kramai to sike tanaba ta tim khaidoga ai yananba propom malen haijilaga se ex koba team leader amada simi sei nangoi phomtho ina nang adu kan hono khoi mateng bangbini sem war se atopa wai koba leader amsu atum haibi ayo ana sigi pochi delaying tawnana ba chance amadi Delhi gi bomb blast na pire haibu du yai mandi kanada national kanada identity da kaira kadoba aluga
integrity the show the but to amani and a party never Delhi bomb blast hojibokiti chapsaba likun pangdra buda koi hantak koi kano Kashmir gi doctor ama kano gi gai India gi against the tabuk to dia ISI ga mani mana diga to Pabadu go Mari Lainarangadra, I know younger Divo can issue never. On Adugi Potu, Yangagama City National Integration, that's over Chile and Malabanina, Nakoisha, where they were Grapotau, Han Gibson. Other issue the Handaki Sahigi or Canada February 13 day Tangiba PR Dina. Matanga Sahigi 2026 February 12 the PR is him how do you PR is Sahi Paragati Makasang to privacy. Constitution give 40 amendment I have a PDF. Condition and EDP Santoki Haragati. In case India state of emergency leraba. Aduka Atopa Maramamana election commission of India report ama central government the Piraga Manipur election Pangtokota Matam Chadri and the PRG Santopa Yai have a report of a Pirakan and is it doing. Other lady a national emergency was actually other national emergency no more PR Santo and the Manipur election Pangtokumatum Chadri Haidana report about Pichelaga to Guayabra. Monday Canada Manipur the Indian Constitution the Piriba Kudung Chava Mayam right Mayam Ate Mayamji Loy Mangam them. Say Tadubigi MLA Legitabadu almost Hamanga to Sugre, which book the election to Guyanava Kagumata Todri. Constitution Hiredi sit ama thataru hangna thamba yaro hebne Manipur de sana da badong tawre Manipur de do concern gi poto kasu mami tadreba aduna Manipur gi potsi pun lum de log de bai pose masi leibani na yai thok na ba hi joishin hambir gi ba yai thok na ba na thaina ba honara kadra haibdo madom da ipu gi do maleba tawada bo ekhoi state ta leibiri ba koi honorable MLA sing Sina Kamdona Karam Haina Wari Sagadage Karam the Moida approach to Gotake Karam the convinced of Gotake Hybrid to the Bakati Ponganem. I convinced of wise data Marum Jana to Bungam Bangam the Vai to the late Malio. BJPC Equina Kanvada Yam the principal labor, ideology labor, political party in Adam Queen Tazare. Adu party ticket people working with them Yorkanda Adaido Kajikaji Gina Taragumalem. BJP Makong the Pazana Honazarapa, Migi Masinji, Hujilariba, MLA BJP Guinea is a contrain to any. Contrain shows it ID Yo the Wadom, I in a countable website. BJP Magi ideology principle the Pazana Lerga the BJP Chikarmaita party no come down, not discipline cam like I told the haven't seen one of the level. I don't see MLA Mam in a Toko Gangi party disciplinary committee in Excel of Voyava. Marandi party ki thabakta party na ngangadawni MLA sing thabakti MLA na ngangadawni hojik leijaiba BJP ki MLA mayam ki spokesperson si lamlai AC ki MLA siri ibom jana oibane MLA mayam ki decision ki matang da kai go wa ma ngange har gati mana ngangadawni ba natrakana mahakna ma oina ngangalage ngasi de edu tore habine si whatever Ma oigadawdo hojiti MLA si leader do yawde na MLA ngakten sapana reng neba ana MLA ibom jada pi bo authority to kanagumam lo ngangudo kuna MLA meyangi wani na taba ya braga isu ko sende no le ana sigi disorganizer ba disunity orisi kanana no harga central leaders in the tohmani habi ko gi MLA sing na bhavta dre moina masi bhavta bi gedong ne makoina sapana leng na le bada center gi luching be sing na makoina thabi gi wa adu thoi sitaba natraga ikai khumna to wam tale roebo adugi potu moina masoi ta ba man uri si kai na da center gi luching ba sing tunda laga wari sabu matam da government semna wari saji hai ka da luching ba ji loni mo ni na MLA khudimo sim so ni adigi MLA khudimo min so lo wi ngam da ba ya da ba wane ba adu khaji kaji machin chatpani hena lawba luching ba ama kokselaga phamina raga sit minister sin nang demand to ya bani ne Nangina Kadi Emila Kale Karita, we have listened but Mangona Nakoina ba Kanokra, Itilkra Piselaga, Han Kalam de Mizuchi, Misaki, Lamjan, the youngling with Polam Layo. Ado Oza Hosiki Moi parties the Manari Dugamogi central leaders na at minor Kadobagam when affection lay Hinari Marks the minor Tongan by Insenba Dum Nakoina government benefit later. Government same the Tinder never. Ado government same the Tinda Baze masi moi BJP party the Makta Kanabo Gedoriver.
Manipur ki kana de national level de kana riba Okay. man de kana da national level de di masidi da matam sang na government le hen na center na rule tor ga thamaga di moina pami potu ta doi ne moina pami potu kari no ga du da du ko yang kun di sai do di ai ne zero ko ta sem di state government aman lai raga di state government du na ko popular government ko myam hai se election da khallaga karakpa MLA sing du na lairagadi MLA singduna magi policy program government ge tawum thokpa kari kari tawgade ge habdu loi lepse ga dawne ado zadu targadi hoji khara delay tawe hairse delay taw targa zu piazri further sahi mai matung extend tawge hai tar de condition ani do jana pan bi bani na so adu tanja do sahi do phadri bo delay taw boje mogi intention hen lobi ribra adu mak ai adu mai khale moi intention ji semaga zu February yorum daida natragana January ge dai da semakadaba hojimakti yam ta hata hado mandaba sirida national level da issue amasung le horeba BJP ki national president JP da gi matamji sahi ani hendore ji hojipo haptane leiri si ju national level da BJP ki internal oiba issue khara loisan ngam da bagine moi ki constitution da yaujari du di state koi state le koi Manipur mo state che India da lebsi ki kulum doi sigi tarage mapan tramapan di organization election loiraba haibadi magi organization ki president khanba sene secretary khanban singba election mayam tawri moju moi election tawdra pick and choose tawna to ngam mai mafum diwani ko madugi party ki oiba election mayam do loisela kanda election taw haibne ba ado trampan loiragadi election taw biya trampan loigreba Manipur budi election tawdri man di irang hinani na thaidui ana trampal loiraga hoibu election tawdana leirisi mayam nangarisi Bihar gi election loiraka da national president khangene habne ba Bihar gi election jinga sidi loiredana horen election loisela goda kara bypoll to kana to goda ba ko gi repoll to goda ba mafam manga tara yor kadra dro to ngam jakre ko anything 14 November di election hayo khone ba ado itar 14 November loiraga di Bihar gi issues ma nakhai loire lo yayo Sahida kitang kok saba mana Bihar ki election loiselak pasida Nitish Kumar na lusingba NDA ki team Bihar ki wena sina kaigumba downfall chalagadi national level da government ji moiga koi kenogana Andhra Pradesh ki kenogana saugalaga thamini dina Chandrababu Naidu gana ani sigi saugatpaji Bihar da Nitish Kumar na tura agadi madugi marai baksu center da hongokpa yabai aki usu dum leyo aduna BJP si hoji yam laidaba phiyom amada leibanina yam taha na Manipur si Bihar ki India ki damuteti Lok Sabha sit ani khata leiba yam pikpa kano amakhang neba mafum amakhak ki waneba masidegi MP ni du lakpula su moideti kisu amang atong kisu leite logjo mafum neba aduna Manipur issue si mo yam kup thana khandeba atopa larger game amang budi leiba madumakti tonga ba platform da koi atopa topium da ngana ruso hoji lei pochi Manipur gi issue si amuka hanai de repeat tawjarabada national level da BJP wagera Congress wagera any political party in governors ko madu yam lumna lawde adu lumna lawjis kaino khoi state te gi satkriba leaders singduna magi tawhum thokpa mating thongna thabak tawba ngamaktaba hek yengmada changakpada wachot ono wano mama ba kari ai tare khoi sidu minister gi kai gi bachakada yang wano ngamun pa de nga hengo adu tawri hayo thabak chilli hayo mi unari hayo bani singmudo yamna constructive oiba national level da pot amta puthokpa ngamdabana ayam hoin toyba hojibu adum yengbiyoba North East ki state ayamada magi state to gi leaders in national level da mantri oibani khangde adegi high commissioner oibani khangde natra karino tongan be state samam loi phangebo akhoi di hantak ta nupi amakhak kanogi ambassador on sakibutuna tana Manipur gi oina national level asoba phita anta kan ngamdriyo hojik bawada 2023 dagi hojik bawada Manipur gi legislator amatana prime minister home sek unangamde home minister sirala amaduma lakre aduga khoina chatlaga unurogi pot hojibu ngamdriba adurgadi Manipur gi akoina honorable MLA and hajari singje adadi madugi mami santa tadre akogi sayap sing akogi palingi da ahlamana phagi tongnaramba imagi dini them sayap ki di pujari do
सिदेली ममाना इचानी थे मतलब लू न तो तो आर साला साहब की मिनाई वही वा अदु हाफे मानबा पोलमा Manipur gi thank you oza Manipur gi situation asina maram su oiraga moi central leaders sing unabagi tanjaji ifam phangdaba mamang da di dum unadana adum adugi paudi leidi leiba adu mathang gi wahanga se ha oza Dhanabir Laishram lakchage oza sumaina BJP gi national secretary organization BL Santosh amadi notice in charge Dr Samit Patra lakni harbaje moi lakadori baje hojiki anoba government ama semamdai gi mangoina na lakpani hena lobby ga dori bra natraga party manung leiba faction mayam rebel mayam je masi disciplinary action local again lakpa ogedori bradu akoi gi hanagi chief minister na yamna harauba positive oiba note let's hope for the best kind of fongdoi baje moigi khongchat si yamna maru oiba significant khongchat ni kano madi purakani hana thaja bazu ulli baje ozagi moti kamaina yeng bibe ani se Joyshree laise laingak sembaga mari leina ne ne lobi ai hai se kamaina haibano da moi laise akoi gi mamangi Manipur gi MLA mayam Delhi da kun manga lai rubdo awda maroina BL Santosh adegi se khoi Samit Patra unai dana ko unaba matamda moina haira isi November gi 15 bog da lengak sembi ai in short November tha da lengak lei bi ai aduna adugi hair padu degi la aga sida press conference to bodu khot pada November da lengak lei ni na dum hai dana ko adu moi hair du moi na hair pada haib ne ba sida hair do adu moi hair du moi na ta haib na te ba MDA gi maikai degi su thajo pirakle have se toina hairi adu moi adum moi se kano na pai one BL Santosh si BJP gi di general secretary national secretary chaw poni dana ko aidi aduna soidana maki moi paw founder ngane ba prime minister orju home minister orju ko somdagi unaba phangdraga su adugi hairam badugi chanana ne ba la izena lawe ba ada lakpus de moi cham cham na to oidori ba hayeng ji pung amaga maroina pung ama khaida all the MLAs of the BJP gi ji pungadabne ja ad Delhi degi notice lakre ba pula doina hayeng ji 130 da ko BJP len pulani habina what about cookie MLA cookie gi budhi lakto di mande moi ju chatkani hari batongana virtually join tor ko si ai soidana sidi order thoi ni ko Delhi na amta pungadabne ha amta lakte arroi natra ade ani subada magi officers me am unaduri si matung da ju officers si matung adegi di district me am ge BJP gi president me am ju unaduri ade intellectual ju unaduri adi laga di moi numi humni leidui ne ba numi humni leibai je isam cham de leiroi dana ko si me am ji neinaraga lengak semba yabagi mong si yengkado manbagi mong ma laisina chumi numin humni maini matung da manga tani mo cheiwan ji mong da sem dog di mande aduga November boki manung da sembagi wafam ji leigedong man ba ma leiba ko haibadi ngarang su koi BJP ki president toroga moi mifam MLA jing gi pham gre ko adagidi maroina akoina February ki tang mapan degina mathang president ulang thatra mathoi surena thamathoi da lengak semba ngamdana lerisi asengdi leadership crisis tu neba leadership crisis ida Delhi na magi national interest ki kari khudong cha Abdul Lorga PR ji sum sangtok paneba ada sida PR sangtok pa sida koina yengba yaba maga yaurisina PR jina ju khar sangna leining ba warigadi thabak tawgadaba poching ji magi sum kari mathang issue myam ji loisallaga sum mong amada miyam gi nungaina ba ngalupagi mong ju udeba karimok tawdabaga chamana na leiba aduda aina sarkar semakadra aina haibagi ma thamjari sina kainoida cookie jo moi kaino supremacy jingi wari ji se cookie national organization oro adagi moi UPF oro su da leba moi singa sam cookie jo community ki intellectual singa moi tangmari manga wari sana baje akoi united territory piraroi ga haise ya gidri je aduga su review tori dina su review to bai khana ba matam jida oji taseng haradi su review ai je moina Delhi na tawgadawni na haradi tawdanga moi doini kayda akoi na ji tawdraga di noi adum su jile helaroi abrogate tawni haibi yadoine ba ada miscreant gi moi gi pause incident su yam hengalakli hari Churchampur da ngarang makta su tibongi SDO office to gairam bagi mane aduna sida hoigi moina Delhi na sigi posi thamaga
हानगी सुदुदा कोई बेसिक प्रिंसिपल्स खरा हापिदना से कुदमोइना नोंमेजी सीआरपीएफ दा सिनाबा अदगीदी आईडीपी जिंगजी चतोक चसिन याहनबा अदगीदी हाईवे हांगदोकपा अदगीदी मोइगी डिजाइनेटेड कैम्पसी मसिंग तरे तंदाबा अदुगा रिमोट एरिया दा लेहन मखोला अनोबुनिको दो हापसलिबा बेसिक प्रिंसिपल्स अदुने बयाम कन नैनरसी अदुने नबाइसिदा अदुजिंगदु तौद्रगदी सुजे एब्रोगेट तौरनी अना हाइबा याबगी पोट लैजी यूटी पीरोय डायरेक्ट हाइगा मदी सी तौद्रगदी एब्रोगेट तौनी जे हाइबा या पोट अमने अद मसिदा अइना मोइना कोंदंग दको सुगी लेरिबा स्केनो ओइरो अदगी यूपी ओइरो मोइना थमैजी अखोगी ट्रेडिशनल लेन जे मसिंग ngakpi nabagi homna direct delhi na si yengjen bibagi pot ama moi thami imphal da lak pasi khara lahen ba yabagi mong ama su moi pi adagi di idp jingji satok jasin je moi ju mayum da halan bagi posu thami dana ko aidi adumaina thamak pa pot ai se lairiba conflict si yamna minimize tawre iba ada sigi conducive atmosphere ma sembagi possibility ma delhi nu uragadi lengak semaning bagi pot ama lakadra सिगे असेसमेंट को सोइस दा वजादा खंजनिंग बजे करिगुंबा एमएलए सिंग मोगी पार्टी मनुंगी एमएलए सिंग कुकी एमएलए और माइते मयाम जे पुनसनबा ngamaga lenga ma form tawada moi yana bam posal kol taragadi hoji conflict se resolve tawada yam chauna mating pangadori heba yam chaung ju mating pangni adagi hoji ki su da leriba marueba kano je keno oiro adagi up oiro moina moigi sagi ain hajebado akhoi gi yamna nemdaraga अखोई ट्रेडिशनल लैंड ngakpiu gaisi lam gi kirak pagumba ada lam dudi land dudi stainless yawrindo aidi manipur gi neba ada even forest pawba concurrent list yawrini state nazu center nazu animak to ya dui neba ada moi akiba phore lam ji अखोई ना occupy तौर लाइरिबा lam जिंग problem लाकद्रा गाइबा की मोंग मान बम यावरेबा अदगी सोय हाइदबा पोता आईडीपी जिंग जे मयुमदा हनबगी पोट यावबदु मदु bilateral oidoni moi kata han yaroi akoi ju han de yaroi sumdrane adagi amana sigi imphal da lak pagi pot adagi facilities phang ta ba khota ba dun problem oibagi imphal ga line na keno to bagi pot ka moina aroi ba thamai je sida conducive atmosphere ma kitang lak pagi mong ji delhi nu uragadi lengak semal lakadra hai ba dune ba ina thamjaningi jina adagi ani suba point na nangai thawa sa da ba ji bihar gi pot si am lu loi ba बिहार की पोची दगी ने बात ही मैं मत रोक दो इसी को अदा 14 द हाइदो नहीं देना अदा 14 हाइदो का 15 मतुंग द ने मोई ना नेशनल कनो दगी मोई ना मोई कुन मंगाना चलु मतम दुदा सोइदन मकी नवंबर की 15 के दु दगी दी लेंगाक सेम की पोट लाक की पोट का हाइब का ना हाइनरी से अदु सिगी सिदा लीडरशिप क्राइसिस की मतंग ददी जोयश्री ngन मोई ना हाइबजी कुन मंगाना आदले मतम द हाइबजी एनी दिल्ली ना खलपदु यारे हाइबनी नत्रा सोमदना एमएलए मना हाइरपसना स्पीकर ना लुचिंगबा अदु स्पीकर जिना अखोगी लीडर होरगा अखोगी दे दुमाइना माजी येनबा लेतना अनडिस्प्यूटेड लीडर जे अखोई स्पीकर न वइरे हाय हाइजी रामेश्वर ना हाइजी जो अखोगी हानगी चीफ मिनिस्टर नबुदी पर्सनल एमएलए मगी मागी व्यू नि हाइजर जु इन द प्रेजेंस ऑफ द स्पीकर हाइनेबा अदि मिसिदा अखोगी स्पीकर फंबिरिबा सुंदरा अदगी सेंट्रल लीडर्स खर लाकनी हदु जुलाइबा अदि पाउजी चुम्मीबा अदुनदी सरकार सेंबगी पोसी खरदी अदुम आई लेदो माले अदुबु समिट पत्र लाकद्रा लाओइद्रा हाइबगी वांग अमदि लेरिबा मा सोइदना लाकनी हाइबदी खंगद्रिबा लाकबियाय लाकतबियाय न लेइने होजि सेको समिट पत्र लागदी समिट पत्र न ख्वाइदगी नुसीजबा लीडर सु लेबा स्पीकर नतबा स्पीकर नतबा ओके अदे मादि अदुगी दो खोइना आदा समिट पत्र न लास्ट विजिटिंग स्लाकदो अद मान कुगीजिंग उनमतमदा माना बिरेन सेम वेनजिगा माना मोइदा थेबंबगी पाउगा सोशल मीडिया दा खरा यावरैदना को अदुना सोशल मीडिया दा यावजे क्या कराय फाव चुमनो हाइबदि अचुमे अदु सोचामपुर बे थागलैनि दना अदु आइदि स्वाइना बिरेन वेहनजी गायना हाइबगी मोंगजे हाइरमी गायना हाइबजे समी पत्रगी दि खरा अदुमाइना खरा लेबा माले अदा समी पत्र लाक्ट्रगा बीएल संतोष मतोमदा मु लाकपसु यारी कंफर्म तौद्री अमजी कंफर्म तौद्रीबा अनिमल लाक्तबसु या ngasi ai animakti lak मादि लानी मरमदि केनोदा
Delhi gi akhoi gi keno se Red Fort maya da pokhai je ngasi ju Islamabad da pokhai na ko Okay. Sidi Joyshree adum continuously adum toraba terrorist activities ki mayam ni dana sigi jini thengnarak puje but this is concern only the Home Ministry Ministry of Home Affairs khata ne bamari le nei jasiga Okay. aduga sarkar semba khotpa party ki posidi party ki neba that is the BJP haba as a whole party je gi neba party ki posiga Home Affairs ki potu ga di mari di leina de aduna ID lakadaba male laoidabo DC notice tholoeba MLA mayam loina pung ama makhaida punmin nagadaba ni haibasi ma kaisu tholoeba ko ID lakadaba di mali aduga animak lakadra laoidra haibaduni khabar kharadadi samit patragi kharak moina kharak option lawba paw lawba khabar kharadadi samit patra lakpa laktabadi ngasi khabar da khangba ngamdri na haise ngarangi paw oidoi ko ngasi phongmani na aduna adugi potuni aduga lengak sembagi di aidi November manung jadi semdo male kanada asomgi ne kuki gi potsi kuki zo community supremacy gi sugi pot leibajida khatang hongaiba potse aduga UT piraroi haibasida reaction leite jibaw piraroi haiba numitu dagi kapakpani khangde khotpani khangde irang palang kari kari ju leite dana ko adagi di amazu geopolitics ta akhoiga tainaba Myanmar gi sida pareng jana problem oriba lalo myam jingsi China ga phaminaraga loinamak si tokpagi fiom ma lakhrise masina akhoina se kaladal project ki demakta Arakan Army na yamena apanba China gi influence na piram baduna khoi kuki gi laloba chin state ki laloba itare khoina di kuki somdena chin ko moigi counter tawnaba leiba potu khara mai samdharak pai tare China ga magi relationship si kitang cordial or pose sinazu samdharak pai tare ada moigi kuki natraga chin state longi chingi moi laloba me am jingi importance adagi moi values do India ra zu khara handara padona torpa oibase soida di kuki zo services ngi hold these demands ngi zo samdharak neba aduna sigi conducive atmosphere ma semba oithok ningai oibagi wapho ma laagadi lengak semba gi posim di soidana lereneba kainoida akhoigi emergency je akhoigi president rule je hoi lengak leina ni da thugai do lazy internal disturbance mainly akhoigi da tawrisida center na khu thingjinda bi adre na pr thamgi baneba pr thami je chakot kongtang ama magi yam hena khoi da ju importance di oide moigi pandam di conducive atmosphere ma thamdu neba ada khoi mi amna nangai saur ji ju chief minister ne initiate tawi oide governor ne initiate tawi oide even ministry of home affairs tagi home minister na bawa highway gi piba ju oide natra ada pr la ji kari gi no ga na khallaga khoina adumaina lakhiba pot amaneba adu tang mari ga manga gi wari sanabase sigi mamang di wari jam sanagre na akhoi civil society organization sanai adagi di moi ju sanai konangda suji loina maki last decision natraga ayabaji suji na pibada sudale ba organization gi moroi ba ni jina pibada yare je MLA taraduna su high gram ne Kariguma suze abrogate tawba tar review tawraga masi ambo follow tawdrena abrogate tawba tar di Manipur situation di pura ahong mano ama from the lak adu diam like di suspension of operation later they phaba punba kapa tawda wani na sidi kai sunati home gi akoi Manipur gi concern ni dana aidi Manipur gi law and orders the home gi ni dana public orders the home gi na adum loina ba takhaina ba kai sunatre ba aduna ne abrogate taw haise aida athing mama leido kapya dene do phaba dene do lo ya doine ba aduna adugi potu leibani na moisu halakadong male aduna condition atmosphere ma lakninga gi possibility leibani na yam thu namak semdraju within a very short months ko nabe aidi November manung da bawa sum semakado man bagi pot lei Karigumba si lengak sem taragadi anoba government ama lakpa taragadi will it equally benefit all the community haidi kuki community gi damakta ju maite community gi damakta ju atai group mayam gi damakta ju adu moi laise se santosh ka adegedi samipatra ka punna laot matomnu la moi soi unani dana unama tamda hojik laiba wari sanar matungi laiba ohong train sidadi
MLA सिंधु मागी हान की स्टेंस तो होंग पजु याबई पोट लेदना अदुसु मोय कैलकुलेशन तौरंगनेबा अदुना खतंग दी अहोंग मदि लाकनी अदुगा याम थुनदी एते सोय मोय चेवल मन इज दुंग दुंग एते सेमदि सेमोयबा अदुगा सोयदना दी सेमदो माली मरमदि सिदबु सेमौद्रबा मतम लेट्रेबा मोयगी सुको अदुगा बिहार की इलेक्शन की दमकत मोय म्याम जे एंगेजमेंट लेबा म्याम जे अमगा अमगा वारी उताई साधन स्ट्रेटेजी याद पकोटपा बीजेपी की यामना तोंगानबा मन मोय अखोगी कनो जे स्ट्रेटेजी जे पुलो लोक्सन देबा अमल लोर मतुंग दा अमल तौसिनबा अमल लोर मतुंग दा अमल तौबगी मथंग मथंग चथबजे सि मोयगी होल दिस ट्रेंड सि एंकान तोगलेबा अदुदी बिहार की सुजी लोइग्र बिहार की बोसी लोइग्रदी अई खनबदा अखोगी इशूजिनेबा सेकंड मरु ओरिजे अन मसे दम जोयश्री खरदी अहोंग लाकदों माले अइदी लाकने न खाले मरमदी होजे के अखोगी बॉम्ब ब्लास्ट गदी थोदोना का है ना सिनदी डिस्टर्ब तौदों मानदे न थमजगे